hena mwatuka munene ta mbura nene iria ikoretwo igithandana ni icungireire hathara nene kuri andu 800,000 magagitio ni guothe bururi-ini. Guku kaunti-ini ya Murang'a andu 1,194 nio mathagathagitio ni mbura ino ta mai mari rutu-ini. Thirikari kuhitukira minista wa utamburukia wa mahinya na tafarira mwanya Eugene Wamalwa agicera mamwe ma matura maya. Lakini pia kuna maeneo ambayo huwa na maporomoko, yani landslides, mudslides, na Murang'a ndio kati ya zile county wakati tunakuwa na mvua nzito sana inaathirika pakubwa. Akauga imwe ya micii ino ikoretwo na miatukano aikari matire mathama. Wataalamu wanaenda kuangalia katika maeneo haya ambayo yamekuwa na cracks, sababu inaonyesha ya kwamba hizo sehemu huenda ikawa geologically ni challenge ambayo lazima iwe analyzed ili tuweze kuhakikisha wale ambao wako katika maeneo haya wasiwe hatarini. Wamalwa akiuga ni matumirite makiria ma ciringi bilioni 1.3 guthaitira aria magagitio ni matuiku na muiyuro wa mai. Zile pesa tumetumia kufikia sasa ni karibu 1.3 billion kwa chakula na vile non-food items. Kuna sehemu tumepeleka mahema, tumepeleka misaada mingine kusaidia zile familia ambazo malazi, kila kitu, nyumba zimebomoka, walipoteza. Atongoria matiganite kuma kaunti-ini ya Murang'a ni moretie thirikari kuongerera kigina kia uteithio kuri aria mahutitio. Wodio arwathia handu hetagwo Kihindu, icio ni nyumba cia twarorete mwaka wa 2018 na riu ningi ni gucokeretwo kukagia matuiku na miatuka. Micii ikabunjwo ikaboromoka, aikaria kuu ringi magakora kwena miatuka minene muno, nemwe nginya hanikire 2018 nginya riu no turetha geological report ya gututeithia tumenye ni kutukwehutia aikari acio tumatware kuria kwagirire. Uteithio wothe uria tungihota kuonera andu aitu ni twaria nginya na waziri Eugene tondu twina daraca citu nyingi muno cirathukire hindi no ya matuika, daraca cia maguru, na daraca icio ciothe ni thirikari ni gutweciria ni tuguciandika ciothe. Coordination ni gwikwo ni wabici yakwa na DCC. Kuria kukuhota gwakwo nyumba tuteithiririo gwaka kana tiguo, kuria gutangiakika tondu kwi micii itangiakika nayo iyo tucaririo kana andu aitu macaririo handu mangihota gwikara macaririo kamugunda no ngoro no ke. Kama kwa hii sub county ya Murang'a South ndio Maragwa constituency tuko na 285 na nataka kusema watasaidika na hii chakula, na bado tutaendelea kutafuta chakula zingine kutoka kwa marafiki. Aria micii yawe hutitio na njira nene ta Beatrice Jerry wa Mwangi kuma itura ria Oboi mwena wa Mathioya makiaria. Iracinki na thi riu ndirathamirio kwa neighbor, riu ni kwa ndirahoyaga konda na andu makundeithia nigetha marute kwa neighbor. Guku makihoyo guteithiriria thirikari na kuhe aria matari na uikaro wa kamuira makinyirirwo ni uteithio. Wakigwa kamuho wa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma metumi ndigi maguru. Ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi.